ole thlir tu le ngai thatu zongzong te in zawain chibai le vek bule tukin zing kan tho chu hey India lamin be pui alo thaka Pakistan lama operation sindur mingvo in Pakistan ram misailin mun engemo zata akapa chung chu kanon update don ani tichunin hey Pakistan lampang po hian in phubaron lak nge an tuma kan boruak hi arit viawani India chuanin Pakistan lam misailin asai dup mayani o post sang o mi kan chiarange operation sindur India cheta ni zantui taka kan mutlai dar khatle tlema khan India chuan pahalgam in kana phuba chu alatranta civil mi pariat an thingal ni in Pakistan lam hian an soi tin Indian jet fighter te an kap thanul ni in an soi bok eng tak thleng zelang mo India hian mock drill vel min ti pui don lain avache thut mayani hi ramria exercise kan nei don emo kan lo tia avachu tanghek mayani hi operation sindur omzia chu sindur chu vainu hovin an chala an no isen hi ania Pakistan chala an va no isen chala chil nom thisen luan tir lam akok rui mai thir zelang o tikhanin operation sindur chu an chala chilan va nom ti na ani ber mai Donald Trump te po khanin thu le hla aron deya India le Pakistan hi century don an boy to te min tia kha chu a rechiang big lova engpon isela Pakistan le India boy na hi atop thuai a be sei thu te po aron soi ve ani ti chunin puzai rem thanga thule lai kanan chiarange India chuan vo in ni lai ni le nak tu ki Pakistan ramri air exercise anei tur thua soi hun kha ania district sang po vo in hi mock drill nei hun turani maseni zandar khatle minute som ni vel khan Pakistan ram chung valut mi lovin helho tombuk mun ko lai mai chu dikzetin thel mi lovin a bom tangek mayani he mun te hi India rama intelligence agency ro 10 an fin fi ania hey ro agent te hi chu an bon vezia chu Bollywood lampon filmin anon siam fo himo ro agent te chet na ang chi chu avoi khatnan India chuan Rafale jet fighter amang ve ta bok Laskari Toiba te mun pali Jais e Mohammed mun pathum le Hizbul Mujahidin mun ni te chu meiwa pa achantir ta ani helho tombuk ka nan hian missile ba ka hamar bom man ani heti lai hian Pakistan chun India jet fighter panga an ka thak thu le brigade headquarter anon bom dar vek thu an soi ve boka hey ero thu dikani arin omlo India hian ram chunga boina siam tu te laka phubala turin dikna chanwawa neya ati hlo tingta nga yang Pakistan hian den dot thi aphu ve hrim helho a thopla ta wangin le atran puireng awang hian India hian a tur nem to news channel sang te chon 2611 parliament attack pahalgam in kana phuba ani ti in an soilom lian tham tak chuan rei tak kanin do arin omlo Pakistan lam hian an thlin don lo India thlop tu ram hi enila USA Russia Israel France Australia baka Arab country ho po India lama vek Pakistan lama Turkey le China chu wangin in kana te naw devin achun zomani chuan thuran indona puitlinga chuan tunma India kha kan ni to lova Pakistan tan zuam chi kan ni to lo operation sindur chu India inan chala chil an vannom ani bermei engpon isela kan boruak khi arit mup khop mai India chu missile mangin Pakistan ram akapta report tren khatina tarlen danin India hian operation sindur tia avu chu akalpuita ballistic missile mangin Pakistan ram chunga terrorist omna mun poimo akapani akana mun hi Pakistan occupy Kashmir le mun tren khat ani Pakistan sipai thupuang tu ina soidanin India hian missile mang hian mun thuma aron beya Pakistan chuan a changle don ti apuang bok helho tranin ti hian Pakistan in minron kap le don chu ani bere India army lam chuan hetianga Pakistan an ka nu hian Twitter lama ro rel na chu hlen anita ti antar lang bok Pakistan Director General of Public Relations Lieutenant Ahmed Sharif Chowdhury chuan heng missile te hian civilian te abitum ni in asoya HOI omchi alo kan intelligent fing tak ten helho omna an chhui chuaka kan ro agent ten chu an vaka pani mai Pakistan hian thiam chan hi an ron tum vele train Pakistan of Kashmir Muzaffarabad le Kotli baka Pakistan ramchung Punjab province Bahawalpur city ti afu ni inan soi Pakistan lam soidani mi pathum an thi baka
mi som pani an hliama India lam chuan mi firfiak kem an beya Pakistan sipai an bitum lo ni in an soithung misai hi pakwa zet an kap chuak ni in an soiboka engpon ise Pakistan ram chung chu an kap ngei ti achiang ta India mewin a thala tha ma satasiya ati mai in arin omlo Pakistan hian a changlet ngei in arin ombok engpon ise kan in do don tak tak ta ni in alang thilrap thak tak kan tong chhoma yangem an ron tiya engpon isela India hian ati mai lawani India chun tukin ni sari thanga sang ni somni panga dar ni bor khan Pakistan chu missile mangin mun kwa sipai mun nilo firfiak te chena mun ninge ya azir chian laskari taiba te omna niya a hriat chu akap ta operation sindur ti ani kumin April ni somni pahnia pahalgam Kashmir muna India mi somni paruk Pakistan hel ninge ya ngaiten an ka hlum thungrul na ani Prime Minister Narendra Modi hian sipailal te hne na a inrol ngai lovin thunei na top a pevek to nge US President Donald Trump a inrol vata rampani dat so kumtam indo to ni ma se ato vat a base thu asoya US Secretary State po in rampani te hi Secretary Levelin a chui zui ngal ani US pon to vat turin a base ve ani India le Pakistan indo tak ta India in ni zana missile in Pakistan ram chu mun ko akap vo in ni sari thanga sang isomni panga India ram chu state tina district engemaw zata defense mock drill indo chu athuta ta na lo in buat sai na lam hoi nei turin atia zanina aizola electric power minute nga ti thimani yang ti hianin India in mock drill nei tur thu media kaltlangin apuang duba Pakistan ho in thada lai takin saidop me ani India chefing takzet ni zani ruk thanga sang ni somni panga dar khatle minute somli palivel khan India sipaitem Pakistan ram chunga helho tombuk mun kwalai chu missile an be Indian Ministry of Defense and Pakistan sipai mun pui army infrastructure kan be lova Pakistan ram chunga India ti boy tu helho omna chu kan be yani ati Pakistan People Party chun India in ram ri kalpela Pakistan ram chunga civil mi ti aron be na hi na takina dem thu apuang chu kani PPP hi Pakistan Rama political party lian pathum zinga pakhataniya anram president Asif Ali Zardari fapa Bilawal Bhutto Zardari chuan PPP hi akai hruayani India in hetianga abei tamai chu international law UN character Pakistan sovereignty bo chiana ani tu Bilawal Bhutto Zardari chuan a soibokani Pakistan chuan kan ram thunei na le ram ri khum hal tura tumru na het tak ne India hi kan dole donan hi ati Pakistan lampo antinar ura min dole dona in do chutrana ni ta ani ti hian India chuan Pakistan le Pakistan in lu aram Kashmira firfia kho infrastructure omda mun kwa a target strike anei ti asoya sipai civil economic facility engma be ani lo thuwa soi etia misaila India na chanchu April tha a Pahalgama Pakistan firfiakten India mi somni parukla thina thlenga wanga thungrul be pui thakna ani thuwa saithung India le Pakistan in kar boy chauzela Ministry of Home Affairs MHA chuan thotran ni country tina chuakin voina ram chunga state tina district engemaw zata indo chu thu ta na lo in buat sai na lam khoi nei turin ati MHA chuan state le union territory tin te chu vo in ni lai ni hian defense mock drill nei turin atia he huna hian tho theina be na thlen pala mi puite in ral ring tura hriat tirna atana siren ti rik te civil mi te mani inven na zir tirna te nei tur le bankar le trends te man thei tura ti fai te mun hlau thon oma te mun himlama son chuadan te lan tira ni ang defense mock drill hi ram chung thlan chu district zani somli palia nei ani dona India Air Force IAF khunzom hotline le radio man dan te control room le so control room and sinate po nei telani yang rampum hu civil defense mock drill hi ramchunga district rang indo na thlen pala din mun lau thon oma omte tan lo in ven lok na atana ruwa man ani mock drill nei tur hi kum sang khazakwa somsari pakhat nuwa athlen le voi khatna ni in sang khazakwa somko pakua Kargil indo na athlen po khan rampum hu pa civil defense drill nei hi hoi kot ani lo mock drill a hian state disaster response force health department police le district thu nei tu te chu tel ngei turin phutan ni e baga hian civil defense volunteer home guard NCC NSS NYKS le zirlai te po tel tura ti ni in civil mi te chu emergency a che lak dan tur te zirti ran ni ang
India le Pakistan in kar che chauzela India in Indus Water Treaty in rem na ati top nuwa pathian ni liam ta atrang khan salal en Baklihar Power Project tui khu atranga tui pai chu ati topa he wanghem Pakistan lui chom tu chenap lui chu akang chatiti to ani lui tui kang chathiam Pakistana an thlai chin tam tak ahong boi theido nani India le Pakistan in kar boruak chemek awangin Ministry of Home Affairs chuan state le union territory tin chu voin me ni Sharia defense mock drill nei vek turin a hriat tir MHA thu bo zui Mizoram sarkar ruwa man angin indowani palpoa imbuat saina atan zanin darukle achan ve hian Aizawl district puma black cow khun man ani don Aizawl borsa patranga thudan danin darukle achan ve atangin minute nga chung Aizawl district ka kolpheta ti top ani don ani tichon special report lamami hi kanan share velenge India in Pakistan kut athak tran ta in tin tak ni zelang mo ni sari thanga sa hi somni panga India chon April ni somni pania pahalgam be na phubala in Pakistan kut athak tran ta Operation Sindur vo in India Army Navy le India Air Force trangho te chon tuk in jing dar khatle mini somli pali vel khan Pakistan ram chunga fir fiak te mun li le Pakistan of Kashmir chunga mun nga te chu an be yani India chon heche na hi film khot takle tumbik na ya ti ani thua soya Pakistan sipai mun te beilowin fir fiak te mun ma chu abeiti asoi Pakistan DGISPR General Ahmed Sharif Chowdhury chon India sipai te hian Kotli Mudrike Bahawalpur Chak Amru Bimbar Gulpur Sialkot le Muzaffarabad mun ni te an beiti asoya Sialkot Bahawalpur Chak Amru le Mutke te hi international border omni in adangi Pakistan of Kashmir line of control omani Murke hi fir fiak pol askari Toiba Hasif Sayed kai ruai te headquarter ni in Bahawalpur hi Pakistan Punjab province Jaisi Mohammed mun pui ani thung India hian fir fiak mun poi mo abe na hian Storm Shadow Cruise missile amang ni ya hretania he missile te hi France le Britain siam India Air Force Rafale jet fighter manga ka chuan ni in hretani Hammer smart bomb po man ni in NDTV chuan atar lang Rafale chu kan soi to thina Rafale an lo mangnge ni in alangani Pakistan chun India chet na awang hian no pangtelin mi pariatan thi ti an soya India thona friends siam Rafale jet pathum MiG-29 pakhat Su-30 fighter jet pakhat te ka thlak ani thuwa soi India Heron drone te chu ka thlak vek ani thu Pakistan security thu puang tu chu na soi o hei chu dot an soi do po ani mai thei India lamin engma ka thlak ani thu an la puang lo ani khoi muna le engtin nge an ka thlak ti ero asoi lo thunga media lian ten Pakistan thu puan hi adikem ti an la confirm thei lo ani Pakistan chuan an khopui Islamabad le Punjab province ate school kharin in beina changle turin a imbu sai mek ti atar langa Pakistan sipai te hian India of Kashmir chu ron beilet ve ngalin mi pathum an thi ni in an soibok min ron beilet ve ngalani India in Pakistan a fir fiak mun te abeita ka wang hian India airline flight cancel le divert engemaw zata oma Pakistan ram chung zona thok thin ramdang thlona te po divert an ni bok Oleti khanin thu thar chu kan hria Pakistan lamin minron beiler ve boka empon isla update om nei jong kanron ti chok le zel dona tin India in Pakistan avakap lai ava beilai vel in muduni chon IG lama hianin a video kanron da in lo en theu don ni ole kan du tok le photang